pathian ni jana khan in elna sang khel chun zomania chunga Inkhel result tele abe bomte league table sang update athar ber chungchang te tuntuma hian kan seizau vele don ani pathian ni jana khan Indian Super League khel chun zomania chuta chun interkasi sikhat fain an mikhwal Mohammedan SC an neya golom chun hi minisom pangana a kumsom ni pangami interkasi midfielder poimo Mohammed Asif Khanan akhung ani Mohon Bagan Super Giant point an mikhwal Punjab FC golthum gol ninan neya gol nga luna mecha hian mikhwal team Punjab FC hian minisom panina a Spanish attacking midfielder Dani Ramirez mangin man ruaya mase minisom ni pakwana Australian striker Jamie McLaren mangin Mohon Bagan hian an sud velea first half a gol khat ve nein chungnung jok anam lova second half a ero Mohon Bagan Super Giant hi an chungnung ta jok minisom rukna Punjab FC bok hian Fyang Sunggusi Nigerian forward mangin ma an shwai lea mase Mohon Bagan hian minisom sari pathumna a Indian midfielder Tawh Sahal Abdul Samad mangin an sud vele anin hetok maidon ni in langman masela additional time minisom kwa pakhan na Scotland a piang Australia ta na khelta striker Tawh Jason Cummings mangin Mohon Bagan hian an gol thumna an khunga gol thum gol ni in Mohon Bagan Super Giant hian Punjab FC hi an le thalta ani Tihian Indian Super League season kalmeka Mumbai City in Khelriata point sompariat nayin man ruaya Mohon Bagan Super Giant hin Khelriata tangin point sompasari an neya pathumna Jamshedpur in Khelriata tangin point sompanga an nei boka palina East Bengal hin Khelsari atangin point sompali an neyani Indian Super League season kalmeka hian team in El sompali te hi voi khat theu anin machondona chutatanga te bula point musang berchu champion turan ni awangin tuna hian Mumbai City hian champion chance an nei sang tabera Mohon Bagan hian besena sang takla nei bokin Jamshedpur le East Bengal te po hian champion besena an la nei sanga tuna hian Khelriat khelto team te hian khelma bak match nga chau an nei towa Khelsari khelto te hian khelma bak match ruk theu an la nei thung ani pathiani jana vek hian European top 5 league te po khelchun zom ania heta hian Ligue 1 a Nice le an mikhwali half te chakjok omlovin gol khat ve khungin anin ne to ka Lilin khwalmwala tulu sili finance of thunga Lyon in Sydney fine an mikhwal Laurent an ne bokani German Bundesliga a FC Köln an mikhwal Werder Bremen golthum gol khatin an neya Stuttgart in an mikhwal Hamburg sili finance of boka Freiburg in khwalmwala men sikhat fine an ne bok La Liga a Osasuna le an mikhwal Real Betis a chakjok omlovin gol khat ve khungin anin ne to ka Mallorca in an mikhwal Rayo Vallecano sithum finance sopa Real Oviedo in khwalmwala Celta Vigo sithum 5 vekin an sopa Villarreal in khwalmwala Athletic Club gol ni gol khatin an ne bokani Italia League sangber Serie A Genoa in an mikhwal Sassuolo gol ni gol khatin an neya Bologna in Sydney fine an mikhwal Lis an ne boka Parma le an mikhwal Napoli a chakjok omlovin gol khat ve khungin anin ne to kani he mecha hian mual nei tu Parma hian minute khanna a Gabriel Strefeza mangin man ruaya champion line Napoli hian minute samrukna a Scott McTominay mangin an sipur hian suta goldang alu bel tak lo awangin point khat ve a an lung oi atul pathiani jana Serie A match ngai ven lobera Como in Inter Milan an mikhwala gol sari alut he mecha hian minute samthum parukna mual nei tu Como hian Alex Vale mangin man ruaya minute somli pangana Nikopa san khung belin Como hian Sydney fine ma an roi masa a mase farsa fun bek bela Marcus Thuram Inter Milan sipur asu thena hun chan vea Como hian gol ni gol khatin ma an ruai ani second half a ero Inter Milan an che thazuala minute somli pakwana Marcus Thuram an sipur su zawin hemino minute somnga parian na a Denzel Dumfries an Inter ta na khung bela minute somsari palina Dumfries bokin khung bel lein Inter Milan hian goli gol nia ma an roi nuin gol khat an chua vele thunga minute somriat pakwana Como hian da kun ha penalty goal mangin an gol thumna hi an khung ani heminu hian goldang lubel talovin Inter Milan hian harsa takin Como muala goli gol thuma chakin point thum an lo chuak ta ram ani hemecha hian Inter hian voi ria chau gol shot an neya voi nga shot on target an nei heta tang hian goli an khung thunga van neina an lama atang Como hian voi somni pathum gol shot nein voi ria target a an peta ma se van neina an lama tang lovin gol thum khung chungin avan duai Zawkah point lo chuak lo Zawkah an tangta ani Como hian point an lo chua zo lo awang hian season thara Champions League khel phak tur zinga top 4 china an tel phak tari lova tebula pangana an om
English Premier League ka Crystal Palace in an mi khwal Newcastle United an hneya gol thum luna me chahian mi khwal tim Newcastle hian mini somli pathumna William Osula mangin ma an hruaya an chak maidon ni in langjui ma sela hun top don haya Palace in Mateta gol ni an mangtangkaya minute somriat na Mateta hin an sipurasu nuin additional time minute somkwa palina penalty atangin Crystal Palace gol ni na akhunga Crystal Palace yan gol ni gol khatin Newcastle hi an le thalta ani Nottingham Forest le an mikhwal Aston Villa a chakjok omlovin gol khat ve khungin anin hne to ka he me cha hi minute somni pathumna Nottingham defender poimo Murillo an lama tilut palin Villa hian on goal mangin man hruaya ma se minute somthum pariat na a Neko Williams mangin Nottingham hin an sipuran sut velea goldang lu bel lovin point khat ve an hlo chuak Sunderland in an mikhwal Tottenham sikhat final neya golam chun hi minute somruk pakhat na a Nordi Mukele khung ania Sunderland hin point thum hlutak an hlo chua lain Tottenham ero point hlo chok zo lovin anom leta a hei wang hin an din mun a thalo zual Roberto De Zerbi kai thunen huaya match an khel masak bera Tottenham hi an tlom ngala an tlom ngal awang hian relegation zone an nget ngal bok Tottenham hi tuna hian Premier League khelmek zinga chak zo lo zone reiber an ni tamek boka match som pali chung chu chakni mel an mutamia lavani Pathiani zana English Premier League Inkhel ngai ven lo bera Chelsea in Manchester City an mikhwala he match hian Chelsea in hun tirlama Marco Correa mangin goal an khunga ma se offside awangin pomsak an nilau Blues hian Pedro Neto manga hun thadang an nei gola an chantir theilo zuya City point first half a hun tha an nei gola an chantir thei big lova hun chan vea hian gola lut lavani second half a ero goal thum lutin minute somnga panina Ryan Serki ball vor thatak Nico O'Reilly an atau gola Chelsea player Andre Santos an O'Reilly hi din chilma sela Santos hi a defending a chelleya O'Reilly hian zalen takin atau thei pha a goal chiang le minute somnga pasarina Ryan Serki thiam zia kan mulea Chelsea penalty area bora bola khal nuin akaveilamin Chelsea player panikara changtu neilo ma ge hi apasa English center back hian Chiang zetin far post lama apet goal ma ge hi Chelsea player tuman an tight lava Crystal Palace defender thin hian striker class lukzeta finishing tha alantir zui heminu hian kolpal maran hun tha anaya ma se anlodan per sakmana wangin awan duaya mini samruk pariat na Chelsea defensive midfielder Caicedo achesual tu lava bola keng rei seta Jeremy Doku le Ryan Serki ten chil ronin Doku an bola changzuya penalty area arang taka lupuin olsam takin apet gola Manchester City goal thumna Belgium forward hian akhungta ani heminu hian Chelsea defender Marco Correa ball tau thazetin Gianluigi Donnarumma an adan saka City hian goalkeeper an nei that an chhortangkaya goal an chhuat talavani tichuan goldang lubel talovin Manchester City hian Stamford Bridge a Chelsea sithum final neya an mamo point thum an hlo chuak Chelsea hi goal khung lova an tlom le taka wangin ti hian Premier League match an khelna hnung pathuma goal khung lovin an tlom taveka chuwang chon kumsang khajakwa somkwa pariat nuwa kumsomni parukalta tina ni chu chumi nuwa chuan azonin match thum chung Premier League ka goal khung mi lova an tlom na masaber an tongta ani Chelsea hi in elna sanga match an khelna hnung paruk atangin voi khat chawan chaka chupo Port Vale an hne na khaniin abak zonga an tlom 5 veka PSG Newcastle Everton le Manchester City an machona PSG laka goal ni an khung ve ti lo chu goal po khung lovin an tlom 5 vek ani Liam Roginia rakai hroina hnuaya Chelsea hian match som ni pakhat an khelta a voi riat an tlom tling ta de re Manchester City ero Chelsea le lingchia match an khelna hnung pathuma an chak 5 veka Arsenal Liverpool le Chelsea an machon chungin goal kuwa an khunga goal an chhuwa mi lova City hian har tharna an changmeka anin ringtok le taviau mai Ryan Serki hi City playmaker Premier League player munom ani zui don ni in alang ta zela ani hian City tan a debut season amang meka season chawmalama pheichuan bultan tunghet ani phak lo ma se match ero a khel nuala match somli pathum lai khel to in hetatang hian goal kuwa akhunga assist sompali anei tel goal contribution somni pathum anei tling der to City hian Kevin De Bruyne an chan nuwa creative midfielder an van mayang ati ngai dan awm mana ma se Ryan Serki alo lang tran meke Nico O'Reilly po hian goal poimo akhung thei riau Carabao Cup Arsenal an hnena goal ni akhunga tuna Chelsea laka goal mashwai akhung lea ani hian tun season a City tan match somli paru khelin
goal kwa akhunga assist paruk anei tel boka defender mason tak hian goal contribution sompanga anei tling der to City an chakta ka wang hian Arsenal din mun ahim lo zui zela tuna Premier League ka City hian Arsenal ain khel khat chawin an khel tlem ta anin thlauna ero point rukani tunchuma hian chiang kwang takin anni pahnih chungchang hi soita ila enga tinge Arsenal hi an him lo City chance a that na te chuti ruala Arsenal in advantage an nei te lo chak zel ta sela engtika nge City hian Arsenal hi an lepel thayang ti te hi chiang kwang deuh hleka hrecha kan om arin oma chu wangin helam hi lu chil talokila Premier League te bula Arsenal hian khel somthum pahnih atangin point somsari an nei meka Manchester City hian point somruk pali an nei mek thunga point rukin anin thlau mek goal difference lama hian Arsenal hian plus 38 an neya City hian plus 35 an nei boka goal difference a hian Arsenal hi pathum chawin an sang Zawkah an san Zawk na hi atlem ta hle tichuan Premier League a hian an hmaba ka an khelle masak ber tur hi match day somthum pathum na ani dona chuta chuan April ni sompako zana an match masaber ve an khel don chumi huna chuan City khelmola ngei anin machon dona wangin Premier League season kalmeka final match ti thei tluka poimo ani dona angong po anadon ti achiang Arsenal le Manchester City hi Premier League match an khelma ba ka match an khelma sakbera City khelmola anin machon ngal dona wang hian City hi an chak chuan anin thlauna point thum ani anga chumi kentel tur chiang sa chu goal difference a tuna Arsenal pathuma an san Zawk na hi ti tlemin aom dona City chakna margin zatin akiam thenang Manchester City big hi soima satalokila City hian Arsenal an hne chuan match somthum pahnih khel chungin point somruk pasari an nei don tina ania ti chuan an hmabak la om Burnley Everton Brentford Bournemouth Aston Villa te hi ne tavek sela an khel tlemna match day somthum pakhat na a an machon tur Crystal Palace an mikhwal tur kha an khel huna an chak bokani chuan City hian point som pariat an hlo chua belanga ti chuan point som riat panga nein tebula a hmoran bok don tina ani Arsenal ve thung hi chuan City laka an tlomani poin an hmabak danga an chak vek chuan point som riat panga vek an nei dona chutianga point inzat an nei chuan champion Zawk an chinfelna tur chu goal difference nei thazok ani dona heta hian Arsenal chan a thata lua big lova an kheldan en phei chuan City hi gol khung tam Zawk tura rin an olfu mai Arsenal gol khung har sat jia ngai tuain goal difference a in nga hi Arsenal tan chuan ri sang tak atlingang mase Arsenal hian City laka tlom an pumpel hlau chuan an kuta an champion le champion lo awm dona Manchester City tan Arsenal result ngai chan angai thar le ang chu an din mun tur ani awangin Arsenal tan chuan City laka draw result tal nei apoimo dona City hi an hne phei chuan Arsenal din mun tuna him talo hle hi a him le ta deuh dona chu an match khel le masak berin a hrin thei ani awangin Arsenal tan po Manchester City tan po Premier League ka match khel le tur masaber an mani pahni anin machon na tur hi match poimo big final an ur tluk zeta ur tlak ani City hian Arsenal an hne ani chuan anu lama point lo chuak tam Zawk an champion to mai dona anin draw emo Arsenal an chak emo ani chuan anin machon huna an hmaba ka tangin Manchester City hian Arsenal ain point an lo chuak tam Zawk ngei angai don ani season topa an point nei ain za chuan goal difference in an chingfelanga goal difference a an lain tluk chawani chuan goal khung tam Zawk an en le anga chuta goal khung tam Zawk team hne na chuan champion no moi an hlan don ani heng zong kan soi atang hian engwangin nge Arsenal hi an him lo ti zona engemaw chen chu a chhanna kan hrethiam thei mai ome City chance a thatna chu an mani homa Arsenal an mikhwal tur hi ania home advantage an nei don Arsenal tan tuna hian advantage omta ero draw result a an him thei laia hi ania Manchester City tan chak ngei point thum hlo chuak ngei angai lain Arsenal hi chu draw result a an la him keu theya City an draw chuan City hi an khel tlemna lo chakta po ni sela poina Arsenal hi an ni rwal thei don lova chu wangin Arsenal hian helama hi chuan advantage an nei thazok hretani anin lepel thei dan tura chuan Arsenal hi City laka an tlom lawani phot chuan Arsenal hian ma an hroi chun zom dona City in Arsenal che chual an nga angai dona chu wangin April ni sompako zana Arsenal hian a ngetin ma an hroi le ngal thei tina ani chu tuna ma an hroina hi chu ni rwal thei ani awangin a nget tok lova nget tur chuan City laka point an hlo chua angai ti chuan a ngetin City laka ma an hruai le ngal don ani
City hi Arsenal laka an chakero chuan annuwa match khel tur an neya acheswal masazok zok anniam masazok anni maidona chak zolo masazok poina niam zok anni ngal don ani ma se match khel tur atlem to sia match samthum pariat ve chawan khel dona chu wangin season top thengraka anin na chance asang hle English Premier League season kalmeka champion team hi season kharna match day nung bera ani lo vek poin season top don nai tak taka kan riat thei chau arin om taber ani engpo ni sela al nasale Inter Miami lam kan soikai main European top 5 league table chungchang hi soikai talokila English Premier League ka Arsenal hian point rukin ma an shoi meka an chungchang chu kan soifia to kha chu wangin Arsenal le City chungchang hi chu seizui talawila pathumna Manchester United omin point somnga panga an neya zanina an chak chuan point somnga pariat an neyang palina Aston Villa in point somnga panga vek nein pangana Liverpool in point somnga pani an neya parungna Chelsea hian point somli pariat nein pasarina Brentford le pariana Everton te hian point somli pasari ve an neyani Premier League ka hian season thara te bula pakhanna tanga pangana chin hian Champions League an khel theidona parukna hi Europa League khel turniin pasarina hi Europa Conference League khel thei tur anni relegation zone lam kan enchon Wolverhampton hi relegate chiang tluka ngai anniya table monga anam chunjoma point som pasari chau anla neya Burnley po hi relegate ngai tura ngai jinga antela point som ni chau anla neya tuna hian Burnley le Wolverhampton te hi la relegate fel lo ma sela relegate fel nai anni andin mun hi athalo hleya an himzo arin om to lo tebula som pariana relegation zone a omchina achung bera om hi Tottenham anita West Ham hi antal chuak ngeta a point samthum pani an neya som pariana Tottenham hian point samthum chau anla neya wangin tuna andin huna tang chuan Tottenham hi Premier League atanga relegate season thara championship khel tur jinga antela Tottenham hian match khelma bak paruk chawan nei towa anchunga omte result a in ngat chungin result tha an nei angai don ta ani Spain League Sangber La Liga a khelinzata Barcelona hian point kwain man roi fala khelma bak hi match sari ve Real Madrid nen hian an neya Barca hian point somsari pakwa nein Real Madrid hian point somsari an neya anni pahnia tang hian champion an chiang don ti arin ngam towa Barca tan hian champion kong akozau zual Real Madrid hi an chak zolo awangin Barca ma hruaina ain bel chale ta ania match khel tur atlem to boxi nen Barcelona champion lai hi tun season a hian an champion non le ngei arin omta ani chuti rual chuan Real Madrid tan hian le thal thei alania chu wangin Real Madrid hian an thla arin omlova chuti rual chuan Real Madrid hi chuan La Liga ain UEFA Champions League hi an ngai poimori zok arin omani tebula pathumna Villarreal ni in point somruk pakhadan neya palina Atletico Madrid in point somnga pasari nein pangana Real Betis in point somli parukna Celta Vigo in point somli pali an neya tebula asang palichin hian Champions League an khel dona pangana in Europa League an khelanga parukna in Conference League an khel don bokani La Liga tebul monglama Elche Real Oviedo le Levante te an oma anni pathum hi la relegate loma sela relegate theidin munading anniya Elche hian inham tan thei be seina anla nei sanga Real Oviedo po hian inham tan thei anla be sei fana Levante po hian inham tan anla be sei fan bok anni pathum hian himla in be sei fan ma sela anchunga omte result a anin ngat na sa leya chu wangin an vai hi chon an him lo tura ngai te po ania Elche ero antin huna that deuh hleka wangin an vani chuan an himna chansi asang zual ani Serie A te bola Inter Milan in point somsari panga nein point kwa in man shoi me ka khelma bak hi match ruk chau an nei to ani panina champion line Napoli omin point somruk parugan neya pathumna AC Milan in point somruk pathuman neya Inter Milan umna bertu Napoli le AC Milan te hi tun match day a hian an chak zawlova Inter Milan hi an chak vele ta boxia chu wangin Inter Milan hi Serie A season kalmeka hian an champion ngei arin om ta berani palina Juventus omin point somrukan neya te bola asang palichin hi Champions League khel thei turan ni te bola hian pangana in Europa League an khel thei dona parukna in Conference League an khel thei don bok Serie A hian relegation lama Lis Verona le Pisa te hi relegation zona ommek an niya anjinga hian Verona le Pisa hi himzo lo tura ngai an niya Lis ero chuan la in ham tan thei in be seina anla nei sang le Germany League Sangber Bundesliga a Bayern hi champion tluga ngai thei khopin an sang fala point som pani lain khelma bak match nga chau an nei to chungin ma an shoi fala khel som ni pakwa tangin point som sari paruk an nei ani
Bundesliga a tebula asang palichin hian season thara Champions League an khel dona pangana in Europa League khel thei donin parukna in Conference League an khel thei dona tebul mong lama team pahnih an relegate anga tebul mong atanga chiara pathumna hian relegation playoff an khel angai don bok Ligue 1 a PSG in khel khata khel klem chungin point li in man shwaifala anni hi champion lengei tura ngai annia ma shwaifa lutukri lo ma sela PSG aya champion tura rin kai an om lovani Ligue 1 atang hi chuan tebula top 3 chin asang pathum chin hian season thara Champions League an khel thei dona tebula palina hi chuan Champions League khel thei turin qualifying round atangin an khel angai dona Champions League khel thei khel lo thei din hmuna an ding tina ani ber chu pangana hian Europa League an khel thei dona parukna in Conference League an khel thei don boka Bundesliga ang bokin tebul mong lama team pahnih an relegate anga tebul mong lama tanga chiara pathumna som parukna a mor bok teamin relegation playoff an khel angai don ani Saudi Pro League le MLS lam kai talokila inrin ni jan khan Saudi Pro League Al Nassr in lanin Al Aqdud muala sinhi fain Al Nassr hian chaka Cristiano Ronaldo le Joao Felix ten goal khat ve an khung ani ti hian Al Nassr hian Saudi Pro League khel somni pare tatangin point somsari pathuman neya point nga in an sang fal meka Saudi Pro League champion chance an nei sang ta hle team som pariat in elna hian match khel mabak match ruk chau an nei towa an mani neighbor tu Al Hilal le Al Ahly tenen hian an match khel ain zat boxia chu wangin Al Nassr tan hian champion kong akozauri leya Cristiano Ronaldo point Al Nassr azom nuwa league champion no moi achoi masak ber tong turin remchang anei thata hle Ronaldo big hian kum in sang ni somni paruka hian ramle club tan bel khomin match som pathuma khela goal som pakhata khunga assist voi khat anei tela a career puma match sang khat zathum som pali khel to in goal zakwa somruk pariata khunga assist zanhi somruk pakhat anei tela goal contribution hi match sang khat zathum som pali atangin sang khat zanhi somni pakwa anei tling to ani goal sang khat khung thlin tum Ronaldo hian atum puitlin turin goal somthum pahni chau khung bel amamo to pathiani zinga khan Inter Miami an chak zo lo thunga an mikhwa New York Red Bulls nen goal ni ve khungin anin ne to he match hian Messi an goal khung lova assist anei lo boka Argentine superstar hian khel tlon Marcela mi pui pum khom ten ama atanga mu an beise goal contribution an mutalawani Messi hian kumin sang hi somni parukbi ka hian ramle club tan bel khomin match som a khela goal sari akhunga assist ala nei mi lo thunga tichuan Messi hian all time career a match sang khaza somli pasari khelin goal zakwa pathuma khunga assist zali pasari anei tel boka match sang khaza somli pasari atang hian goal contribution hi sang khaza thum som anei ani zanina in elna sang khelchun som le tura oma chungzinga chuan English Premier League po match khat khel tur niin darsom pahni lechan vea Manchester United in Leeds United an mi khwaldona La Liga darsom pahni lechan vea vek Levante in Getafe mi khwalin Serie A darsom pahni le Benitez panga a Fiorentina in Lazio an mi khwaldon ani khati zong kha tun tuma kan topic ka soizau theina chu nile photro se